Siyabonga kakhulu bantu Maka President. Ingathi lokufanele ukuthi ngikwenze ngicela abantu ukuthi akasukume enhlangano avele sekasukumile. Over to you, Maka President. Siyabonga kakhulu bandla, siyababona bomake sembahle kakhulu. Ngicela kwethula thishela. Kude lapho umuntu ake afunza khona kwabade thishela. Silapha nje bazalwane namhlanje siyakholwa lokuthi sibingelele bafundisi kuqala kulokuthi safundiswa nabo. Ngabe umuntu lokufundisile umgcoka Jesu naye ngathi nje simlandzela kangaka bekade sihlupha ngekufundisa. Siyabonga kakhulu ukuthi ebandleni lethu uvusile thishela lofundisela bomake namuhla lesitamnika lethuba bangakendi izivumo tabo lesitabelela tona ngoba incwadi labaningi bakadiphathi ke pastor ucela ukuthi thishela abafundzele imigqomo yalenhlangano yabomake. Siyacela ukuthi nelibandla lonke siyalimema lilalele imigqomo yelibandla leMothers Union ukuze ukuthi uma sisebenta nani nive nisikhumbuta ukuthi nisahamba ngawo yini umgomo ngoba sine asisilo libandla lelinye ebandleni silibandla ekhathi ebandleni sisandla selibandla siqinisa sandla selibandla kude lapho sike sitivele khona senda kahle siyiMothers Union uma ngabe sesiqhweshelwe libandla. Ngakho ke lokhu kufanele kucace injongo letinhloso titakuchaza ngicela ukuthishela lapho sifundzela tona. Khosi. Musiengo Ozinatu Sitwalisi Sipambano Simuwa Nawe Kaya Lapogunga Viva Mothers Union 1 kuqinisa imfundiso yaKristu ngesimo semshado nekwanzisa lwati lolufanele ngaso simo semshado ukuthi uyini. 2 ukukhuthaza abatali nebantwana ukuthi babakhulise bantwana babo ngendlela yebukholwa neyebudlelwane ebandleni. 3 kugcina bunye bebuKristu emhlabeni wonke jikelele sihlangane ngemthandazo nasemsebentini wekusitana. 4 kwanzisa umoya webuhle enhlanganweni nasempilweni yemndeni nekufuna tindlela letinsha tekusindzisa bantfwana etingotini. 5 kusita lapho imindeni yabo isekuhluphekela. Titsembiso. Njengelilunga lemhlangano wabomake ngiyethembisa ukuthi ngemusa waNkulunkulu ngitawuvuma lukholo lwaKristu lobethelwe ngibe lisotsha lakhe nengceku yakhe lethembekile emalanga onke ekuphila kwami. Ngicela sisho emva kwami ngathi sethembiso njengelilunga lenhlangano yabomake
wakho uNkulunkulu. Ngihlala uvuma ukholo lwaKristu. Lobethelwe ngibe lisotsha lakhe nenceku yakhe lethembekile emalangeni onke ekuphila kwakhe. Amen. Siyabonga kakhulu President uDirector omsebenzi. Ulanhlangano uvunyelwe wonke umuntu lobhadalisiwe egameni lesithathu lobungcwele nalokhu ivumako timiso talenhlangano ukuthi angemukeleka abe lungu. Sicela emalunga namasha nalamadzala ukuthi ahlanganyele ekuqiniseni ukuthi nikela enhlanganweni yabo uyativuselela yini tethembiso takho tembhabhatiso na nani ngabe liyakuvuma letawusho Nitakwenda msitwa Nkulunkulu. utoqhubeka ugcina nekusekela umgomo inhloso netinjongo tenhlangano yabomama. Nitakwenda msitwa Nkulunkulu. Utoqhubeka yini kuhlela impilo yakho kuthi ifake ekhathi umthandazo kufunza livi nekukholwa. Nitakwenda msitwa Nkulunkulu. Umlile ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Amen. Lord, ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Nofundo ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Sandile ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Amen. Kukulethu ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Tembekile ngiyabamukela ekulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nelamalungelo. Amen. Amen.
ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Siphiwe ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Sibongile ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Sibongile ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Tutu ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Bongile ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Nansiwe ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Beauty mamile kumede. Beauties mamile ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Amen. Thobo ngiyababukela ebulungeni benhlangano yabomake egameni leyise nelendodana nalabo lengcwele. Amen. Siyabonga kakhulu ngabangcwele cela ukuthi ngicela lokufanele ngitobuyisela kulomzana. Malunga entangane yabomake nitawemkelana nesekane niphinde nithandazelane nawo. Siyakunikela emsebenzini waJesu Kristu.
nebulunga benu. Asithandaze kanye umthandazo wenhlangano yabomake. Umthandazo wenhlangano yabomake lothi babewethu losezulwini lowamisa umshado ukuthi kube umthombo wesibusiso. Siyakubonga ngempilo yomshado lengcwele uthando nokuyisayini. Sicela lokwendlula kuconza emakhaya ethu. Wagcwalise ngemithamo wasebenzisele udumo lwakho. Usisa bonke labashadile, wonke umntali nawonke umfana. Sigcwalise ngamoya wakho longcwele kuze kuthi sikuthanze siphindze sikukhonde ngekweliciniso. Kusisa emalunga alenhlangano yabomake emhlabeni wonke jikelele. Usende sibumbane emthandazweni nasekukhondeni, eluthandweni nasekusebendeleni kuze futhi siqinisile ngemusa wakho sifune kwenta inthando yakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Asithandazeni umthandazo weligatsha ngoba namuhla side emagatsheni lahlukahlukene kodwa singawuthandaza weligatsha lothi babewethu losezulwini njengemalunga aleligatsha sinikela impilo yalo kuwe. Sicela tibusiso takho kuko konke lesikwentako. Khona bakho ekuhlanganeni kwethu. Kusikhutsata kwakho kuko konke lesikwentako. Emandla akho emsebentini wethu wasesontweni nasemangweni. Siside sethembeke emthandazweni ekukukhondeni nasekushumayeleni ivi lakho. Kude sithuthukise umbuso welizulu. Kudunyiswe libito lakho ngeligama la Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane bomake njengoba namuhla seningenele lenhlangano nibahle kangaka. Siyalimukela enhlanganweni yeMothers Union. Kungenwa bomake ngoba sowudidicide wena ukuthi ufuna ukuthi. Ngiyethemba nje lapha kude lokuthi mhlawumbe kwaba khona lo hamba afike endlini yakhe athi sukuma wena amkhombe ngesibhamu. Wathi thatha natembatho sihambe siye esontweni. Kepha nje ngemabomu akho nawe udikhethele. Udikhethele into lenhle kakhulu kwebomake. Lapha kaMothers Union sakhethiswa nje ngokuthi sabona ukuthi ebandleni kuyadzingeka abantu labatawuphasa impilo yasemakhaya. Siphasa impilo yemishado bomake, siphasa impilo yemakhaya, hayi kuphela ukuthi sinaka ukuthi bantu bathethele ngaluphi uhlobo. Uma nje sekulikhaya thine njengabomake beMothers Union siyasonzelela silikhulekele lelo khaya silifisele lokuhle futhi siphinde silifundzise ukuthi nalo belingaphila kanjani sente tenhlala kahle yemakhaya ukuthi ibe ngcono. Bomake akube setinhlitweni tethu ngokuthi namuhla semukelewe ngale nkonzo lenkulu kangaka. Inkonzo lesikhombisile ngokuthi vele sibitelwe ekumlandzeleni uKristu. Inkonzo lesikhombise ukuthi vele singema-ambassadors akhe. Uthembethile ushiyethile emhlabeni. Asikwendeni bomake kube ngilokuphila nasebandleni. Ngithi le mangicala ngathi kumfundisi ngisengifika lapha ngaba challenge. Lenye yetinto lengichallengeile bomake nani lengifuna kuni-challenge. Lihle lelisonto lethu. Amen. Lihle lelisonto bazalwane
yathi uthi mawungena utivele ukuthi hayi umfana waNkulunkulu sekufike khona ekhaya ihle lesonto mahle masonto asesheshe bazalwana ngisho kusilamanye imali kodwa nje sisemangena la ngeva ukuthi yathi ngene endlini yasimakala mase ngibuka ke nalokumengemenge ngase ngiyakhumbula ekhaya ngiyatibona nami senginyathela kule aladide egolide athi ngibuka eceleni kwami ngayibona igolide bazalwane kungiphakamisile kakhulu emoyeni wami ngijabulile kodwa this is a challenge bomama uthi maningene nakhanza libandla lengingalibekisa namhla ukuthi lona lingibandla lakhe kanje wena ungimakele ufuna bese uyalinda ekhaya liphile ngoba thine bomake sibaloko bobabe basakhele indlu letini kodwa thine senda lekhaya ukuthi liphileke kube netinto ukuthi lihlale lingilo awubazalwane kungaba buhlungu ngalenye langa umuntu athi uyabuya lapha emva kweminyaka akhanze lendlu sengasesinje kodwa kunabomama thine sibaloko bomake asikho betinto letiningi ebandleni sibekubuka tinto lesetendiwe bese sesihamba siyabuka ukuthi inkosi yami lapha kudzinga ukorojo lapha inkosi yami kudzinga ukuthi ngibonile dedzathi wethu naye sesibusisekile thine sesinganenzaba ukuthi phansi kunjani waqhamuka nemoto umsebenzi wethu bomama thine sibuka ikhaya singena elikhaleni asibangisani nebafundisi nebashumayeli wethu nje umsebenzi wokuhlala ngazi ukuthi sihleliswe embonisweni lapho kuthiwa bukisisa ukuthi yini lokujilika kwesigijime sifike sithathe sikunike umnikati wabo haleluya sibakulalele bomama bashumayeli bethu sibakulalele abafundisi bethu ngazi ukuthi asikazi sesibalalele haleluya uma senda njalo info lenhle leyentekayo kuwe empilweni yakho kubade tinto letikhubako ngemibandla uma ke thina ebandleni kude tinto letisikhubako ngoba sinebaholi bethu uma ngabe kunenkinga ifika ishaye ebaholini thine sihlale simkhonde uNkulunkulu sibe lokusihamba ngoba sethembile ukuthi phambi kwethu kunalaba siholako asendeni njalo bomake sibasele sibanakelele sibathanze sibalandzele bomake sibabuke ngoba babekwe nguKristu amen ngeke sibone uKristu ehla ezulu ukuthi silandzelena kodwa sibekele phambi kwethu wasibekela abashumayeli bethu nebafundisi bethu into omncela bomama silandzeleni ngikubathanza silandzeleni ngikubalalela silandzeleni ngikubanakelela sibanakeleleni sibukeni ukuthi lapha baselelela khona tindzawo Solomon etikahle yini lokho bomake besifuna ukuthi sikwende bese sesiyaphuma sifike nasemimangweni sente njalo ngoba sicalile nasemakhaya ethu bomake nawo siwanakelele ngoba ngeke umuntu onakelela la sompeni ngabanakelele ekhaya masiphume ekhaya sifika ebandleni sinaka ebandleni sasiphumela emimangweni sicubulo sethu bomake lesichubeka ngaso lesicale eminyakeni lophelile lapho i-provincial meeting beyikangwane sithi thine asibitele labanye ukuthi basijoyinile bathi mase basijoyinile bese basebenza nathi ngoba iMothers Union ifuna njinja impilo haleluya join us join in Mothers Union is changing lives amen sithinta impilo bomake ngoba naKristu wayinjinja yethu impilo ngaba sikemi lapha kube bekungasiwo nomusa longaka but asifuni lo musa ukuthi ugcine ngathi sibabiteleni bomake nalabanye nabo bangene let's go out and say join us mase basijoyinile bomake sibanikete tikhala sithi join in sihamba nani sisebenza nani amen ngoba sikhulu sivuno dincane tisebenze ngabo nathi sibomake singabambisa ngaleli chaza uNkulunkulu lasiphelona lapha njengaphandle angisho ukuthi bese sesithi sesifuna lo shumayele epulpit cha altar njena kuba ngumusa nami nje namhla ngumusa kubala ngokungakafuni uma lapha make ngifuna kumanje ungumusa abazalwane kufika kwethu la kodwa lapha ngaphandle lapha kufanele ukuthi ungene khona abantu kuhlotshiswe kwenziwe lokwanalokwa ngithi ke ishumayelo lapho nathi sibeka khona asenteni kanjalo bomake sithi imisele emsebenzini wenkosi uNkulunkulu unetipho tonke abanye bake bakhaliswe ngokuthi wangena kaMothers Union sebatakufuna imali namhla bafuna yalo kusasa bafuna yalo ngalenye langa bafuna yalo
cha-ke bomake kusuke singakufuni imali yakho, kusuke sithi nje khipha lo nkulunkulu asakubusise ngayo. Asinikeli bomake ngokuthi mbe siyakhandleka, kepha sinikela ngetintitiyo letivumako ngoba kusuke unkulunkulu asibusisile. Uma ngabe bomake kude la kubekile esandleni sakho, hlala emvu kwakhe ukhale kuye uthi Nkosi beka nakimi ngoba ngifuna kwenda umsebenzi wakho nangaloko lenginako. Ungabese uyekela inkonzo bese uthi hawu labo make bayatiphakamisa bona balibala nje kuba nemali. Cha bomake kude lo nemali, kepha simakadze wetfunayo. Hallelujah. Sihlala kuye simcele sithi Nkosi siphe, athi angasipha bomake bese senza umsebenzi wakhe ngokukhululeka. Silethe bomake ngekukhululeka lokuthi nje sesiyasho ukuthi nyalo kufuna nikhokhelena kusuke nje kukuhleleka kwenkonzo, akusiko ukuthi sesiyanika khama ukuthi kufanele ukuthi utivele wena utowenda ngokukhululeka phambi kwaNkulunkulu wakho. Angithi bomake ngilawo emavi Nkosi yami bandla siyabonga kakhulu ukusibeketelela thina sibomake singakhuluma kuze kuse inkulu lenkonzo yethu, kepha siyabonga bandla kusibeketelela ukuthi sihambe kuze kube lapha mfundisi. Siyakuthoba kakhulu, ngicela ukuthi ibandla labomake elisha libuke ibandla lilemukele ngetandla libabone bese sihlala phansi bazalwane. Siyabonga.